जे विशिष्ट व्यक्तित्व हाने बहपुन चे बाजापिंदा हाने जायाउ जाजो हजाके तांगा वेको पिंदा जिन छशिकाथं मञ्चे सतचुंगा दक्ले नापा संघरत्न निवासाक्य ची ग्वाहालीमी पासा पिसंग वेको पिंदा बाया पिंदा बुलु दबले एंका देया निम्ति ग्वाली यातन इनापियो चंगा जगतलाल खरबुजा भिकु नारायण माटाङ गोपाल बासुकला राजेश हाडा संघरत्न निवासाक्य जगतलाल खरबुजा भिकु नारायण माटाङ गोपाल बासुकला संगीतकार राजेश हाडा वेको पिंता भाजु सुवर्ण महर्जन गरान दिशा मञ्चे लिका स्वाफुटाया दिशा भाजु सुवर्ण महर्जन गरान दिशा मञ्चे लिका छका स्वाफुटाया दियान्टे इनापि अचंगा के पुलिन्छ आदिमा भाजु सुवर्ण महर्जन चिथोङ हानजे यापुङ हाने बहपुङ मञ्चे झाढुङ्गौ खाबोला वेको पिन्दा मौ काठया सामन्त मञ्चे गदिता इनापियो छ हानेजा या के ग्वालियर डेटा बद्री लक्ष्मी कवाङ सुलोचना सुवाल जुपिदा मञ्चे बङचुङा थौया जिउथो ज्याजो थौया मु पहाङ हाने बहमा नेपाल मजदुर किसान पार्टी केन्द्रीय अध्यक्ष नेपाल मजदुर किसान पार्टी केन्द्रीय अध्यक्ष नायो भाजु नारायण मान बिजुक छेजु पाखङ य दिउ खाँचीको बिना ब्याकचङा चिसङ छसिका थौ वेको पिन्दा हाने जायाउ ज्याझो झ्याके दक्लेन हापा ट्वालेया ठाकाली व कनाट बाजा गुरु जगतलाल खरबुजायाता चिसङ हाने जायाउ हाने जा या गुमटी तया
तलेया ठाकाली वो किसान हेलवा बिकुनारायण माटाङ अले संगरत्न निवासाके शिक्षक गोपाल बास्कोला संगीतकार राजेश आडा वेको पिन्दा हाने जायो देया निम्ते हाने बहमा नाय भाजो नारायण मान बिजुक्से जुयाता दुनुगला निसे नापिया चंगा हाने जाजेगु न्यात जेन छसिका ठङ वेको पिनिउ बजा हकला मासिका न बनेको कुटया खोपया इता क्षेत्रवाले विक्रम सम्वत 1989 साले मान लक्ष्मी माया खरबुजा बहु काजीमान खरबुजा सोमाका व क्षमा म्या मध्ये माइलामा काया काठौं बाजु जगतलाल खरबुजा जन्म जुगु ख बाजु जगतलाल हिम्पेदा सिंगाडा डबले भक्तपुर नगरपालिका चोछे ट्वालेया विष्णुमाया सुवाल नपाङ यी पाजुगु ख वयकया काया क्षमा व म्या सोमा द नेदा च्यादाया उमेरे मे सेनामी तुलसीदास दुवाल पाखम दाफाया मे सेको गु ख वयकलम थमङ मे सेके ढुङ्गानी सोठो सिता मे सिनेगु याङ दिल दिगु खसा हिन्नेदा हिंसुरा डबले यहाँ खिचा पोखरिया बाजा गुरु टुटु प्रसाद साई पाखङ कनाथ बाजा सेकमा बाजु खरबुजा कोलाचे छठो चोचे छठो कनाथ बाजा सिनेगु जाय दिल बाजु खरबुजा सांस्कृतिक खेल नपनाप राजनीतिक खेले डोसा वायंगे आन्दोलन बालिकाट्ने आन्दोलन भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलन खे बोटिका दिउमा ख बनेकुठी पलाटे मखान साम बंशीधर शर्मा पाखङ आख सेकेगु याङ दिउ ख वेकलम बाजु जगतलाल खरबुजा उरलिपा ट्वालेया ठाकाली व किसान हेलुवा भिकुनारायण माटाङ खोपया इतासे ट्वालेया ठाकाली मध्ये छमाख बिसङ 1989 साले मा मसिनु माताङ व बौ विश्वदास माटाया कान्छामा काया वेक वेकया जहान हरिमाया खरबुजा ख वेकया पिमा का द बाजु भिकुनारायण माटाङ बाँसुरी बाजा सेकेगु सांस्कृतिक खेल नपनापाङ राजनीतिक खेले दोसा वायंगेगु आन्दोलन बोटिकायो साउ महाजन तेगु लपखे लाहा टोडु ख वेक सांस्कृतिक खेले बाँसुरी पुगेगु नपनापाङ बाली काट्ने आन्दोलन व भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलन व किसान आन्दोलन के बोटिकायो दिउमा ख वडा ज्यासानेगु चोले गणेश प्रसाद मानन्दर व गणेश भक्त बाटी नपाङ जायङ दिउ खा वेक लिबाङ्क दिउ द अठे संघरत्न निवासाके बिसङ 1979 मङ्सिर 20 गते खोपया नगरपालिका वडा नम्बर 2 या खमा बहाले मानचिरीमाया साके व बहु कुलरत्न निवासाके पाखङ बाजु संघरत्न निवासाके या जन्म जुगु ख मचाबलनसे लुकमी या ज्यासँग वयचोमा साके इपा खोपया इनाचो तले चोममा दान शोभा साके नपाङ बिसङ 2016 साले जुगु ख वेका काय निमाओ म्या सोमा सन्तान दगु ख वेकलम बौद्ध धर्म प्रचार प्रसार नपाङ बौद्ध सम्पदा संरक्षण व विकास निम्ति एको योगदान याङ दिउ ख नपनपाङ वेक ठिठी सङ्घ संस्था या नाय या भाला कुबिएको सल्लाहकार जन ज्यासँग दिउ ख वेक दक्षिण एसिया भारत भुटान श्रीलङ्का बर्मा थाइल्यान्ड हङकङ सिङ्गापुर व चीन भ्रमण याङ बुद्ध धर्म या प्रचार यागु ख अठेन्टो वेकलम कुठुबही एक दृष्टि खोपया निवास साकेतेको इतिहास व आरटी गुठी निवास संज्ञा इतिहास नांगु साफतन चो पिथना दिउ ख वेकया उसा भिन्जे मडागु भिन्तना देसासे सुबा देसा चुङा वेकया त अठेन्टो संघरत्न निवास साके जेसन सम्मानीय चुङा वेकता संघरत्न निवास साके सोय दिफुङ पसाबिसङ लापाथङ उत्साह त मडि थेन्छङ नेमा गोपाल बासुकला मासिका जिम्पोने ताङा भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 2 साबिक 10 82 तले बहु विकुलाल बासुकलामा हर्षमाया बासुकला का गोपाल बासुकला विक्रम सम्वत 2002 साल असोज 29 गते जन्म जुगु ख वेकया इपा 2025 साले टालाकोया मिश्री बासुकला नपा जुगु ख वेकया निमा काया व क्षमा म्याद 82 किसान बनेकुठी आखबंकेगु सुर जुगु ख खोपया ठिठी बनेकुठी बालभोर शान्ति पद्म मावि शारदा मावि थिमी आदर्श मावि बमदिउगु खसा ताहाचल कलेज आइएड व बीएड याङ दिउ ख वेकलम वेकया अध्ययन लिपा दकले नपाङ भूमि सुधार कार्यालय महोत्तरी पाखङ
सरकारी सेवा यांग दिगु खसा लिपा वेक बासु माबिकं आक बंकेको सूर्यंग दत्तात्रेय प्रावि ब्रह्मचारिणी प्रभात मावि बंक शैक्षिक अध्यापन खं अवकाश काय दिगु ख वेक शैक्षिक क्षेत्र नपनापाङ कलाकारिता क्षेत्र न एको योगदान यांग दिगु ख वेक लन दक्ले नपाङ गैंजा प्याखं खं कला क्षेत्र लात दिगु वेकन चोय दिगु गैंजा मे अवशी दापुङ आकु हे चीनिया मनु भिम्पु हे नेखे सुखे लकतैमा अमेरिका ताकु हे बोल्या प्याखंखे प्रहरी हस्तक्षेप जियो वेक गिरफ्तार न जुगु ख ठठे जनता एटा शैक्षिक सांस्कृतिक रूपमा सचेत व शिक्षित यागु ज्याखे वेक योगदान लुबाङके बजु गोपाल बासुकला वेक एटा सम्मान स्वरूप लाभा थङ देन्ति इनापिया चंगा संगीतकार राजेश हाडा नान्जमा संगीतकार नगेन्द्र हाडा व जानकी देवी हाडा नेवा का मध्ये चिरीमा राजेश हाडा विक्रम सम्वत 2028 साल जेठ 22 गते भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 3 साबिक 13 इस्युताले जन्म जुगु ख विज्ञान संकाय पाखं स्नातक तह टक्क बंगड्युमा भाजु हाडा मेजु नीलो हाडा नपाङ 2052 साले इ पायङ दिउ वेकया क्षमा म्या दिच्छा वका एस हाडा द वेकया म्या दिच्छा हाडा अपूर्व अर्बुड लोय चम अनि दिच्छा हाडा गौरी प्रतिष्ठान निस्वानेको ज्यायाङ चोङ दिउ ख भाजु हाडा सांगीतिक लागा एको डा हानिसे ज्यासँग दिउ ख वेकन अटक्या दुने पेंगु क्यासेट एल्बम व गागु सीडी एल्बम पिका ढुङ्गको डसा सन्तति 12 बजे झक्कमनीमा हिसुतु चकना व मुमडुको जिन्दगी नाया संखि पाखे निङाडा हानिसे जीवन कछि त्यानु मचसे निस्वार्थी मनल सकुस मेके संगीत तय ग्वालियाङ वय चंगु ख नपनपाङ वेक भक्तपुर एफएम या संस्थापक अध्यक्ष व्यवस्थापक निर्देशक जुयन ज्यासँग दिगु खसा सिंगापुर थाइल्यान्ड व भारत ठेंगन ज्यासँग दिगु ख वेकयाता एको शुभाद्य छसे चिसा हाने ज्या यहाँ चाउँचला सकल सिन वेकयाता अक्रण छक हाने ज्यायङ लापा ठंग लसको से यहाँ दिदा मटितया एको शुभा निङाडा हानिसिङ त मुन्ज्या लसको समय खे संगीत दिउमा वेकलम थो या छिगु लसको समय खे न वेके संगीत दिउ ख वेके आता ठजगु ज्याके न्याब्लेन पला हजाके फेमराउ चिसम पिन्तुना देछा चुङा